ดีครับสวัสดีพี่น้องคนเลี้ยงมาชมควายกัน nhớ rồi trồng sách sẽ đời đời này ta tỏ sách bỏ nó do ít tu nhiệt từ Thái lo xưa thì ông ta cung khẩu tôi rong cưng cầu lý nữa tu nhiệt từ nó mất tròn tròn cho chỉ từ nhỏ bé xa nhà là tên non chi cho chỉ từ cần niên thì bắt từ ở xưa thì từ lúa non ta nữaส่วน chỉ tòn tên nó mù nên nu ở từ thả xe ở từ thả lý cha nữa cú chơi cú nè chỉ bao lụt thai thì là cho đi nó xí đây là một con trâu và là một con trâu cái chứ không phải trâu đực dòng này thua dòng trâu min xin thưa quý vị và các bạn đang xem một con trâu và đây không phải là một con trâu đực nó là một con trâu cái. Xin kính chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Ok. Nếu mà các bạn xem video không vui vẻ thì mình sẽ rất là buồn. Mình sẽ nhịn ăn mấy ngày liền đấy các bạn ạ. Các bạn nhớ bấm like và comment, đăng ký ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, rất là nhiều. Chúc các bạn một năm mới 2022 kiếm được nhiều con trâu trọi thật là tốt, nhiều con trâu thật là to, nhiều con trâu thật là gan lì, miễn đánh lúc nào cũng hiểm hóc làm cho đối phương anh gục ngã luôn tại sân nha. ก็ตอนนี้ก็ได้แม่พันธุ์มาอีกตัวหนึ่งสดๆร้อนๆนะครับ Trâu cái thôi mà đã to như thế này rồi thì không biết một con trâu đực trưởng thành 7-8 tuổi không biết nó to như thế nào nữa đây, chắc phải to hơn con này rất là nhiều. Nhưng mà dù có cho chọi thì cũng phải thua mấy con này thôi, một lúc sau thì cũng sẽ phải ngửi đích nó thôi. Còn con nghén này nữa, sau này chắc nó cũng sẽ rất là lớn, rất là to như con mẹ này. Đối với đôi sừng này thì chắc là cắn phải đau lắm đây. Quả nhiên, quả thật rất là to mọi người ạ. Nhìn thôi, thấy nó to lừng lững thế này rồi. Ơi, con bên kia nó còn đã là trâu bé tí mà đã cao như mẹ nó nữa rồi. Con này to thật đấy. To vào một cái ô tô. เป็นแม่พันธุ์ตัวใหม่นะครับแล้วตัวนี้ตัวที่อยู่ข้างหลังนี่คือลูกสาวเขาค่ะเป็นลูกติดมาเป็นพ่อใบหยกค่ะอ๋อเป็นลูกใบหยกเนาะค่ะลูกใบหยกนะครับกับแม่มีนานี่เบิ่งแม่มันก่อนครับโอ้ยครับเต็มตาดีครับพี่น้องหนานะครับยาวลึกเป็นลูกผสมมูลาเนาะค่ะลูกผสมมูลาจุดเด่นของเขาก็คือน้ำนมนะครับแต่ว่าเพิ่นมีลูกน้อยค่ะเคยมีลูกติดมาครับแต่ว่าเป็นท้องเสียติดเชื้อก็ตายแล้วค่ะเสียแล้วครับเสียดายเนาะนมยังเต้าใหญ่ๆอยู่ขาใหญ่ตัวใหญ่แต่เด็กเลยแล้วก็เสียดายมากนะครับแต่ก็เหลือพี่สาวเขายังเหลือพี่สาวอยู่ก็พอได้อยู่ลูกตัวที่ติดมานั่มนะครับตัวนี้เป็นลูกใบยกเนาะค่ะลูกใบยกนี่อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้อายุ1 ปี 2 เดือนค่ะ1 ปี 2 เดือนค่ะห่างกันประมาณปีนึงค่ะน่าจะตัวน้อยครับประมาณ130หน่อยๆประมาณนั้นง่ายมากเสียดายนะครับยังไม่ได้วัดมีลูกใบยกนะครับตัวเมียเนาะตัวเมียค่ะตัวนี้ซื้ออย่างครับลูกสาวตัวนี้ชื่อน้องปิ่นมุกค่ะน้องปิ่นมุกนะครับลูกพ่อใบยกนะครับกำลังเป็นสาวนะครับปี1 ปีเท่าไหร่นะ2 เดือนค่ะ1 ปี 2 เดือนนะครับผมปิ่นมุกนะครับตัวนี้